الذي خلقنا من عدم فسوى وقدر فهدى ويسر لنا اليسرى نحمده جل في علاه ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اصطفاه واجتباه وأرسله رحمة للعالمين وهداية للمتقين وأشهد أنه قد بلغ الرسالة ونصح للأمة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده وعبده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. أصحاب الفضيلة العلماء، أصحاب السعادة، أيها الحفل الكريم، في هذه الظهيرة المباركة ونحن في بيت من بيوت الله وأمام وجوه محبة مطيعة نيرة، يطيب لي أن أقدم لكم ما ينبغي للمسلم أن يقدم لأخيه المسلم إذا لقيه، وهي التحية الإسلامية الطيبة المباركة المتضمنة كل معاني الحب والسلام والإخاء والوئام، وهي تحية أهل الجنة في الجنة، جعلنا الله جميعا من أهلها ومن خالديها. تحيتهم يوم يلقونه سلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في طاعته أن يجمعنا في أعلى جناته، وأن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. الموضوع كما ذكر المقدم موضوع ذو أهمية في هذا الظرف، وإن كان هذا الظرف يصاحبه أو تصاحبه أزمات، ولكن المسلم يبذل ما في وسعه في كل فينة حيث دعي إلى أن يجود. والموضوع هو أهمية الدعم للماء الشرعي والأعمال الخيرية. أيدي الله سبحانه وتعالى تقول إن إتئن كأن الله ولين بيب آدم ko tagi ko fopp ko ɓiɓɓe adama ɓe ɓuri teddude ko ɓen ɓuri hittude ko ɓen halfina responsabilité mawɗo on wurtugol leydi ndin wurtinani diina e nunɗal. E ɓen ɓiɓɓe adama kadi ko wonɓe julɓe ɓen e maɓɓe ko ɓen ɓuri teddude. E ɓen julɓe ɗon kadi ko moftenelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ɓuri teddude. kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah. En yettimo o moƴƴi emen kadi e moƴƴereji heewɗi, o fontani en ndi leydi, o fuɗini puɗi, o saaƴini ndiyan, o waɗi naange, o waɗi henndu, o okkori en nemaji ko naftore kahoɗe, ko waɗɗe, ko ɓorne, ko ñaame, ko yare, ko duncitore, ko ndaare, ko fotinire e piiji ɗin fof. wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. sen linti ɗo nemaji Allah ko Allah nemini en e moƴƴereji ko moƴƴi e meɗen, ko wonden e hutorde en andata ittiri muɗum.
ɗum ɗo no landi en andutu wonde ko kanko waɗi yen jarnumo yo yettumo e muɗum yen hutor ɗinemaji e ko o yiɗi o yarli jeyaka e moko bayagal e teddungal e kohankagal ƴettugol nema Allah on yeddiramo Allah en yetti Allah subhanahu wa ta'ala eɗen torimo yo jaɓan en dendanangal moƴƴereji e dewe ko wonde nge wadde kon yo yaafo en dendanangal faljireji ko wonde nge faljude kon yo juuɗe e nelaɗo men Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o nelaɗo yurmeteɗo moƴƴo kohojo tedduɗo ɓurɗo moƴƴude e ɓiɓɓe adama ɓen fuu mo o neli e meɗen yurmeteɗo yurminɗo en andinɗo en ko honno rewirten Allah ko honto heɓete moƴƴireji ɗin ko honno daɗirten boneji ɗin wilen seeɗo kadi o yettinno ngal nelal o laaɓani en reedu yo Allah juuɗe makko juula e sahabaɓe makko ɓen fof juula e hoore kala jokkuɗo dina kaɓe jokkunoka yo Allah jokki en kan dina o tabintinna e hoore makko o ƴetta e nder makko kadi allahumma amin si ɗum ɗon feƴƴi nde wonno nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa alihi wa sallam no maaki mo yettata yimɓe ɓe jarnataɓe si ɓe waɗanimo moƴƴere hay moƴƴereji Allah ɗin kadi o jarnata aɗa mi jarni mi weltanike musidal ngal mi tawi Italie ɗo ngal mawɓe ɓen e ardiɓe ɓen karamakoɓe ɓen e sukaɓe ɓen e sonnaɓe ɓen e fayɓe ɓen fof jarnama weltanama wakkilare ko ɓe woni kon e welo welo komi yii kon e maɓɓe e jaɓɓagol e teddingol mi torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah yoɓon ko ɓuri moƴƴude aray mi weltanike mi jarni ardinaɓe ɗo ɓen fof e moƴobere men nden ɗo mawɓe ardinaɓe ɓen e karamakoɓe wonɓe ga hino janginde no wakkilade no ekkutude no eltude gueɗalɓe men ɓen wakkili hiɓe wakkili batte maɓɓe on kadi no yiyade kadi yoɓe ɓeydu e jarni kadi fay en weltanike ɓe Allah yanñi feere ɓay arsikaji ɗin haray no ɓurdi yaajude ɓe Allah yanñi feere muɗum tawi no wakkilora jawdi mum ndi tambito golleji men ɗin ɓay si memminike haray no woɗi ko woni e memminde ɗum sikki ala e muɗum ɓen hino jarna hino weltana ɓen jarni weltani union duuɗe Europe e wakkilare ko ɓe wakkili yuɓɓidirgol hakkude golleji men ɗin activité ji men ɗin yuɓɓidira coordonna orienta no moƴƴiri en yi batte muɗum en yi newendeji e muɗum en yi résultat labaɗo e muɗum fewno ɗo no ardiɓe Cheikh Souleymane Salma Diallo kamɓe ɓe wondi ɓen yo Allah yoɓɓe ko ɓuri moƴƴude ɓen weltani e jarni kadi ɓe wonɓe ka médiaji kamɓe ɓe yiyatake koye ɓe hollutu aray ɓe suuɗi ɓaawo to hande ɗi site ji meɗen ma nokkeli meɗen ka hayniteɗen toon ka humpitotoɗen toon wano Duuɗe Diina TV Laawol Kisal Kumpital e ɗo kadi mi yiiɗo kadi Pinal ɓe no wakkilani en moƴƴi humputugol en taho ko fewndi kon e aduna on ko fewndi kon ka musidal men ko fewndi kon e jokkereji enɗam men ko fewndi kon e golleji men kafaɗi watti noon eggal ngol en konnguɗi karamakoɓe ɓen kala ka ɓe yewtiri e aduna on weeɓitana en ɗum tawa a waruɗo ka danki maɗa awruɗa ngawɗuma ngu ɗara ɗon karamakojo on ko o woɗɗi wo ko o woɗɗi ɗara ɗon himo yewta heɗoɗa faama ɗum ɗo ko nema molanaɗo ko ɗum waɗi hande mo faamari diina mum kam andali ko harmi e ko dagi andali ko hani wadde e ko hana wadde haray ko kanko woni ko sali kono newere nden fof hande no woodi eɗen weltani ɓe jarni ɓenno e hoore maɓɓe Cheikh Alhasan Ba yaafe andiraɗo pullo wuro e équipe maɓɓe ɓe wondi ɓen fof pelen ka amen to ko Cheikh Ibrahima Marela woniri gaɗa toon e wonɓe gaani nga ɓen feerɗo ɓay ko gami wontibina gaani nga
e wonɓe gaaɓe kadi ko ɓeɗo woni e wallitade en tokkidirana en ha tawata ko woɗɗuno kon no ɓatti e wonɓe finance ude ɓay ɗum ɗon kadi no woodi woɓɓe goo ɓe juuɗe mum suuɗi ley no wallitade ɓay hande en andi kala ka jawdi tawaka haray ɗum ɗon ko dari ɗum memminike wo si tawi no woodi ko memmina en tori Allah ɓe wonɓe finance ude ɗum yo allahu lontinaɓe ko ɓuri moƴƴude o jaɓana ɓe sadakaji ɗi ko ɓeyda jawrede ko waɗa barke e maɓɓe haray jama seeni ɓe ɗo ɓen fopp no jarna no weltana duhiɓe suddiɓe sewɓe e mawɓe enen ɗo fopp ko addi en ko yiɗugol Allah subhanahu wa taala yiɗa nelaɗo Allah o yiɗa diina kan yiɗa karamakoɓe ɓen askin mbiyaɓe ko karamakoɓe askintinniɓe ka karamakoɓe ka diina torki Allah subhanahu wa taala yo Allah yiɗu en yo Allah yarno en yo Allah yaafo en yo Allah jaɓan en yo Allah malnu en haray ko ɓe holli en yewtuɗo fayda koko wona yewtede e tolande men ɗen fuu ko waɗi ko hunde wotere woni e feɗɗude ko ɗon wona e ŋañede ɗulle ko fiyo en jonnidir sookeje itten ko marɗen kon waɗanen hoore meɗen fi janngo ko tawayen ñande en wawana hoore meɗen waɗen nokkure karewen Allah hara ko enen jeyi ɗo wi'e ɗum ɗo ko communauté guinéen ɓe ɓen wonɓe Italie ɓen ko kamɓe waɗi ɗum ɗo rewen ɗon Allah fodde ko embere ko o hoddiri kon si en feƴƴi gasa ɓiɓɓe meɗen ara tokko ɗon no gasa woɓɓe goo harana enen ara rewa ɗon Allah kono hara e baraji ɗin no wodani ɗi nokkuji ɗi wonden e hutorde ko woɓɓe waɗi ɗi hiɓe jogii tono ɓuri enen wonɓe hutorde ɓe sabu na joni wan nde nokkure ɗo darnuɓe ɗo ɓe enen ɗo fof simo ɓe heeɓi 10 kamɓe ɓe heɓay 10 mo be meɗen si en woni ɗo ko en 100 en heɓi mo ɓe 10 an ko 10 ngutu marɗa kamɓe ɓe mari wulure andi ko kamɓe ɓuri donc enen kadi ko fi honɗum enen kadi waɗanta ɗum hoore men tawa en ara e rewen ɗon Allah heɓen baraji ko rewɗen Allah kon heɓen baraji kala arɗo kadi rewi Allah ɗon ko woni joɗi ɗo ko ɗaɓɓuɗo fewno ka weli heɓude ɗon ko ɗaɓɓuɗo ka tonoji ɗin ɗuuɗi ɗon ko on woni joƴuɗo ko on heɓata kadi buyi ɗan gurdam ɗan wuruɗen ɗo o aduna ɗo sikke ala en rewa e feƴƴen wala bagaa wala dawa hay neɓugol ha ala ɗo nafiri luttugol tilka ummatun gadi halat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu yamalun woɓɓe goo rewi no feƴƴi ɓen ɗon woni no Allah hinno ɓe yaadi e golleji maɓɓe ɗin ɓe tawoyi toon enen kadi en ari en lontiki e nder dumunne hun seeɗa enen kadi ko sikki ala ñande goo taway enen wonɓe ɗo ɓen fof hay gooto wuruɗo ala heddoto ko batteji ɗin ko golleji ɗin wiya ɗum ɗo ko kaari wanno ɗum ɗum ɗo ko kaari winduno ɗum ko kaari moƴƴinno ɗum ko kaari bonnuno ɗum ko ɗum ɗon luttata yadhabu lmar'u wa yabqa atharuhu neɗɗo yahay batte makko o lutta nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa alihi wa sallam no maaki hadis sello ɗo no ko sunan abi dawud e sunan tirmidi حسنه الشيخ الألباني صححه الشيخ الألباني وحسنه ابن عبد البر وغيره يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مذكرا لأمته يقول إذا أحب الله العبد أو إذا أحب الله عبده استعمله قالوا كيف يستعمله يا رسول الله قال يوفقه للعمل الصالح قبل أن يموت ركزوا معي
المعاني المنطوية تحت هذا الحديث. نلا دو ماكي أو دو حديث سلو واتنا ينفون دو ينفو كونسانترو دين نلا دو هون أفاني دو andin tingol mofte makko de wonno ko moƴƴo ko yurmeteɗo mo yiɗani en kala moƴƴere sago makko wona yo tana heɓu en heddi ko si tawi noon en wakkili kene kadi yiggugo reedu ɗum so yiggani en mbawango yiggen reedu ɗum enen kadi